Uteti wa kana kuri na thiri mwingi wa gicigo kia Mt.Kenya ufatie kuriha na njira ya kunyita mbaru munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto thini wa giturwa kia president mwaka-ini wa 2022 ni urumukite weru thutha wa gikundi kimwe gia atongoria gicigo iki kia Mt.Kenya kuuga gutire guoko magacokia. Matongoretio ni seneta wa tene wa Murang'a uria nawe muikariri giti wa bodi ya KEMSA Bigitura atongoria ni makinyireirie mwingi wa Mt.Kenya ndukahingwo maitho na kwerekerio ndebe-ini oro uguo indi no muhaka gukagia na miario na mamenye no makanyita mbaru. As the dialogue continues, people are going to find that at the end of the day we have only one common cause, and that is our country called Kenya. Uongozi haunyakuliwi. Uongozi unapewana na Maulana anasema huyu ndiye, alafu sisi kama wazee tunasema natosha. Kebini geni okireiria mwe atongoria gicigo giki akiuga mahanete athigani a ruriri guku akiuria muingi ugakorwo ri maitho na matikanetekire kuhingicwo kana kuiywo maiyo ni mundu wothe. And we shall continue to perpetuate and to propagate these meetings so that we can reach more people and we can talk in one voice without being made to fear. Ndeto igie no ugakorwo ari mwaria na mutongoria wa nyumba ya mumbi atongoria ni makinyiririe gutire mundu tumitwo takayuka ruriri na kwa ihinda riri uria moine ati mundu othe wiyumiritie agitwa araria handu-ini ha ruriri ndafatie kuoyo no ritu. Kuwa na kikao kama watu ya Mt.Kenya tukiongozwa na wazee wote watakutana na ndio tuwe na mwelekeo wale viongozi ambao watachagua. Gitamagi uteti wa mwaka wa 2022 kirethondekoro kahora atongoria kuma kundu gutiganite makiyumiria na kuruta mirugamo yao itemirire ya kwimathira ngumo ya kiuteti undumwe na kwenyitithania na andu aria maroneka ta magakorwo na uge thini wa githurano giki. Tunaunga mkono uongozi wa Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wote ambao wanafanya kazi nao. Amwe atongoria aria mari na matanya ma gukahitaitanira giturwa kia president makoretwo makihugura ngingo ciao gicigo-ini kia Mt.Kenya riu atongoria makiuga mundu roka gwetha kura no muhaka oke na gitio na gutire hindi mekunira ritho mundu ukoretwo ukiagira president gitio. Atongoria ya kuma Kirinyaga na Murang'a mararagia mari mwena wa Sagana indi igongona ria ndundu ya thuri ya Gikuyu. Uteti ni utanyitwo guthie na mbere gucokereria na murumo munene na muno makiria ndereti ugaruri wa gatiba ikioneka kuheo ritu na kio githurano kia mwaka wa 2022 gigithie na mbere gukuhiriria.